to marry the hag. E así Galván non tivese que casar con ela. When they arrived at the clearing in the forest, Cando chegaron ao claro do bosque, the knight was sharpening his axe. aí estaba o cabaleiro, afiando o seu machado. Arthur, have you brought the answer to my question? Arturo, trouxeche a miña resposta? I have brought many answers to your question. Trouxe moitas respostas. And Arthur handed over the list to the knight. E Arturo deulle ao cabaleiro a lista. And the knight started to read through the list. O cabaleiro comenzou a ler nela, But the more he read, the louder he laughed. pero canto máis lía, máis alto ría. And when he got to the last answer, E cando chegou a derradeira resposta, he threw out the list guindou a lista ben lonxe. and he E said, dixo, Arthur, prepare to die. Arturo, prepárate para morrer. The answer is not here. A resposta non está aquí. Wait, said Gawain. Agarde, dixo Galván. We have one more answer to the question. Temos unha resposta máis. And the answer is this. E a resposta é esta. What women desire most of all O que as mulleres desexan por riba de todo is power over their own lives. é o poder de dirixir as súas propias. Esta imaxe durante o día para facer chos honores na corte. And look like a hag at night. E sexa como a unha bruxa de noite. Or do you want me to look like a hag during the day Ou prefires que sexa como a unha bruxa durante o día? and keep these looks at night when we're alone together? E manteña esta imaxe de noite, cando esteamos xuntos. Gawain thought for a while. Galván pensou un poquinho. And then he said, E logo dixo, Lady, señora, I leave the choice up to you. a elección é vosa. She smiled. Ela sorriu. Gawain, this is the right answer to the question. Galván dixo, esa é a resposta correcta. And with it you have broken the second part of the spell. E con ela queda rota a segunda parte do feitizo. And now I shall keep this looks E agora poderei manter esta imaxe forever. para sempre.